Riboy District menta kalayo sakawipat kakabu hakabayday batban plelat plelenti syaki samla puli benyo I kecaka puli hamarjan senong klem dadon kam benlet syaki weipat kicakasar bakam jengai bat kabakta yakayo kakot kikme kikpa ka jingple yo maunong rem bat ka jingsnang ya ka Northern Riboy College ha umdan kalalong kasaki ban kentiu ya ka puli puthi syaki samla puli ka te kathan ban rat dingkhong ya ka jingsadin ya ka te ka slam jingstat la pleno ya ka ha ka arthotrik nailo daw Dr. Didi Lapang MLA Barim Kanong po, Uba Meryl Bonds EM MLA Kanong po, Haka Jinan Katlang Uba Vincent H. Pala, Udukot sa kaying dawal to aing kalok sabha, Haka Bala sa kilang ru da ki arngut ki MDC Uba Balajit Rani, Bat Uba Charles Marngar, Ka Deputy Commissioner ka District, Ka Kong Rosette Mary Kurba, UDSEO, Uba VS Nombet Bat Kiwi. Haka Juk Opor, Kalong Ru ka Kubor ka Basungtunat, Bawa Mele Kanong po, Uba Meryl Bond, Ulasin yang Pisa, Syakate College Tamay, Dasan Lak Tingka. With happiness we welcome all. With love to grace we invite all. To all our guests who has been here, and also to you one and all. So sarong bak kirong ba jong ni gedong kathan kidon kini ke jingyu namar la da perkhat tam da sistem darap ka ba byang hi perkhat tang ka wei ka pateng ni thong de giding byang hi ndai la dang perkhat ya ke jing em ka lawei kidon kam ya ke jing nang jista usai re chef when you educate one person you can change a life. Lada pihi kai pi ai gijing start tang we breu pila ban change tang go we hi gijing em. They when you educate many you can change the world. But pi ai gijing nang jing start ik babon pila ban pen pila ik perthai. So ban ai gijing ro namar education kadai gijing em. Education is not preparation for life. Education is life itself. Kajing nang jing start kajing pule kadai makahi kajing em. But kawai ka bang smok tenan ka bang George Washington ka ro. Education is the key to unlock the golden door of freedom. Kajing nang jing start kadai man beli ya kajing hang sia jong kajing lanjut. Kibun ki kun samla ki belapas ya kametrik kilami nani kibladon hagi kam beper hagi jakatre ki jongki but hagasdem arajar pra daga jing yalam jong imahe lala ban seng ya kanok tlu higher secondary school hangni kini ki kamera kiba ki haktu ko por class 11 12 ki ju shong hangni naga benta banyo ki jisikai but bakila bun ki students nang ni kilami ki bala pule ha ki college but ki wait ki benta ki prepare ki bagane ke school gala penmi ha ka tupo but benta ke sngi ki don ha ka ni ke jaka baling pen kan mau ki nong seng ya ka ni ke school ngadu ke ME ke secondary ke higher secondary mentang ye poy college kini ki ju ki bro kini ki benang don kiton ke benta adu mentah ban suit ban shore ban ai giding kru do bagane ke college ke dewan ngangalong tang uba su kersan ban penyat ke kam tangu bat keburam ke de gini gerang ba kibala contribute kibala ai mensim kibadon ke jingi jengai nagaliang ke ngangalong tang uban su penyat ke kam nang ni sekaman da giding kersan lem jong giding hot jong sponsoring body kita khot jong ka managing committee jong ka higher secondary but ka secondary hangni lala betul ulong itu lada ruspa kan noro ya ka spa jong go biik and sensyar di basta hado mentang kemau sa kata ke jing start ka dong kam ngangati bakane ka college kanam yeng ladam don ki basta kane ka college kanam yeng ladam don ki non lam khmat lada don ki bastat lada don ki non lam khmat ki nong hikai ngin yo nang ni
Kinong penyaj ni yo nang ni, kebei jengai ki yo nang ni, klempep kani college kan nang kiu, wat panasor gelak panwan sini, lada kani ka college hang ni kalek bah. Mentah nang ni sadu rithor sadu ko hati sa dali keleng ki yalik college ki kena. Lada ka kani ka college hang ni ka ba itnat. Hang ni ko mon ong mah ka juk ko mentah don tangga oksigen, ngala don ada li ting kinele x-ray Kitor jong ting kelayong nama balai ke climate bakar. Nawan mentan nasong jonga labon de kikop dang tei kitu ki school ki kala jengar hang ne pat hiyo kat kene ka oksigen kat kene kemarin ke internet na klempep klem artetin lada kiye teli ki nam song sunong nang ne nam klem artetin bakane ka college kan kiyo sekmat kham tam ngiyo ki nam elam kumi ba meral iba train ka por se ka por Hapadai bagi skim ba meral jingsang hari boy hi ngam ju air ke skim hangta suwan be ba lapang suong thok kene ha tai ba meral na susanya berbon na suong kata ngam budan gawin ke skim ke bana ai dali ai hangta like tang ki katu gini jong ki nyam bagi ba ngam ju pha lawan ki pastor ni pada panam khile chotau MLA le ni chotau MDC tengam ju pha Dari kebabon hingga ni kiskim sini stay ngambil kumau ting hapit komputer nama balai bak meral lisai om sains ham ni. Ngan yarab bak meral hadu mentang kini ki artsnem jing siai pada kita ngalak kular nanti tembang mentang adang da berampat yo air nama bagi penduk skim ni kene ke BJP tik ni ke dau nama dau kene ke covid ke penduk skim ni mentang dari tu ar ni layo hi. Ingin bu ke priority hamtam negeri yang jempi bangin yarap ikan college ke badon hani ngasiau ke badon kame namar da kispa ki kena ki pas ni ki school ni ki higher secondary sei kenele ngani to epi hange abong ba kani kiwan ko masahusan mo tipoy tengong ngampel ne haum dan ngampel makidon kamon nan le kawai ke bakam kata eka nono jonga eka mesim jonga nama mengerti berdon we berduk dasam bukan lagi bapo ulong krau bapo mengenang pule umpan krau kat mengenang pule yang itu tahu dari Dr. Ambedkar udah kon menang bacai bapo nak kerja bapo iben habaq ikpa kikme kilipan jaka sekolah yang hakaben dan jaka, haskirum dan jaka, lalu song hamadan demona. Baru hamura laga berni, mura laga berni mensong hangtor. Ndetang ta, ki kawang kai urit kot tuwa lagi di shopang kon, ki kawang ya open wet. Ndetang kata, hakapor bapam, ki nong bam ki berat usiap, nebel te kitunong. But une, manda kile, hakin long kena jong uang, Mr. Pathway. You will see me one day. Kita akan ketemu dan ini. Hak asing itu. Kita orang kena jongiru, kita determine. Kita kena porni mesti te kami dong te kisah te. Kamu kisah menurut mengalah sah kisah terlama. Terlama. Ini Dr. Ambedkar. Udah ni challenge for every incident. Man berjaya, we are that challenge. Pilih sampai one day. Dalam umcah syukur. You will see me one day. Kat penang ibu nang kau kodan. Upacara jangka baroda. Hakawai kasih ruang. Nak kuat banyo eka attendance besar bekas record score record jangka kena score jangki. Barok yuan ra. One fast record Ambedkar. Same juga dah barawang, baru nawang, menjadi ni. Sa ujian bapa tu ni. Saya mengamtik, pak nampak, kerikot yang ujian fast. Mana jadi Indonesia Amerika, terteror but une, hampa orang yo independence dari India. We beda panong law minister, Dr. Ambedkar. Daulalong hakaparlemen lo song. Dan kijeng kali, iko akan bawa bereu pan sak nam sak kenal, ya kene ka kerteng jong
hak nega parliament jongi wa dewan barom Dr. Ambedkar don sesu jung why because yakajing jong u kada challenge and every challenge succeeded namar wong pino nga you will see me one day pigi sa husan mo ong kata ba pidan ka determination pidan hang kada ba man ong ba pidai ba duk kila ba nong ki drop out sa husan mata tang no po sa sapo namar ba pang namar ba duk ba kerdo email la ban ke kidan gina ba piang na no don't do that take a challenge the one that you see me one day akawai ka skip ni nga barbarok yan manas detang kita ki banot mulawan yan kane ka college kanong yan ato kane lamda kini kirang ba school kinong ka yung ina don na si banong ngiti man yan